menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin. Cik ayeuna. Mama kamu teh sedih abadikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Kampung ya sahabat. Semoga kabar baik, kesehatan, dan rezeki selalu menyertai sahabat atau kita semua ya. Baiklah sahabat, ini pernikahan adat Sunda yang cukup luar biasa ya sahabat. Karena di sini ada momen haru, lucu, keindahan, kecantikan, ya pokoknya luar biasa ya sahabat. Baiklah sahabat, bagaimana suasananya disimak saja ya. Let's go. Bapak tinggal bayar dia punten. Siap. Senantiasa menjadi istri yang soleha, bisa berbakti dalam suka dan duka. Terima kasih. Berkenan ke dalam mempelai. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu Sadayana akan nikah antawis Cep Yoga Muayyan sareng Siti Nur Sopariah parantos Kenseh dinten ayeuna dinten Ahad 20 Februari 2023 Cep Yoga sareng Siti Nur Sopariah parantos resmi secara agama ugi secara negara bukasna tercatat di KUA Kecamatan Cihideung. Kalau salajengna mangga urang rajang doa mudah-mudahan di panganten dina rumah tanggana
ya dina bimbingan uga ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke, mudah-mudahan sing ngajadengkeun rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Terakhir punten ke atas nama petugas di hari kelepatan mangga uang tersebut kuasa adalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami orang laksanakan alhamdulillah parantos dina kalayan kaayaan lancar kukituna acara sejak orang lajengkeun karena rangkaian acara anu salajengna soksana panginten rangkaian inti parantos sami-sami orang sakseni namun tos jaten ka ilaharan istilah Tatar Sunda turun temurun tika pungkur dugikeun ka ayeuna pundak untuk bahasa dua kulawagi anu sejak kapi hatur dina enjing ayeuna kukituna sumangga salajengna kapi hatur kangge kedalisan pamaksadan di atas samina kulawagi panganten pabeget pangresa al-mukarram Kiai Haji Dana Rosim kamatena sumangga di hatunana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasyara bani adama bizaujain. Wassalatu wassalamu ala sayyidis saqalain wa ala alihi wa sahbihi man syubbihu bil anjumi fin nairin. Mana lato-lato? Salatu wa salaman daimain mutalazimain. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bismillah. Jadi sekarang pamiring catur najadi puturus laku murus sampuraning rahayu banjaran jatining bagja. Alhamdulillah paning laria jeung sumah nu ngaruntah dina galeh lelembutan panundung ujug jeung takabur nu gogojot dina palagena. Semoga haturana ibu antawis dua panggilan sehari sejak majeng ibuna
ayoga kersana Ibu Rumaidah sejak masyarakat hiji tawis tanda kanyana ke tanda kapingan dina dengar ayeuna pikeun tina Safa Zahra adu baris diabadikan secara simbolis dina dengan ayeuna haturana Ibu sejak ditampi segerapan biasa kenal kemanghan payun sabra salentang mencapai mangten yang ikan hatur lumayan pamora budak ia cacandakan biasa bangkah yang dinampu dengan Safa Zahra. Oke, hiji tawis tanda kanya pikeun tuan putra oge sejak kasandakeun. Ini anak harimau sahabat. Lucu. Hanapna bu, hanapna. Oh, mohon mangaturangan sejak diabadikan sedangkan Jepang sedapan tinggal kapal Hentayun. Jika ini tanda kayaknya dina dekat ayeuna kapalanan sejak ditampilkan Ibu biasa sesama nih kedapan saling antara isi silaturahmi. Ningali kedapa. Asli itu mau? Asli. Masya Allah. Mau nih sahabat. Atas kapal ringsing menggali widri karena perpadangan para persisai. Assalamualaikum Teteh. Ucapan serang doa terbaiknya buat kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Doa dan ucapan terbaiknya buat kedua mempelai. Amin. Hatur nuhun. Barangga Teteh selamat bertugas, tetap semangat ya. Alhamdulillah acaranya lancar. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Nyuhunkeun ucapan sareng doa terbaiknya buat kedua mempelai. Buat Ayoga dan Safa, selamat menempuh hidup baru, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.